Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн число 15 июнь 2025 жыл. Ноокат мал базарынан бир саат чыгып, сиздерге ушул чөптөрдүн баасын билип беребиз. Саман пресс, беде, чөп пресстердин баасы кандай болуп калды? Чогуу көрөбүз. Бирден лайкты басыңыздар, комментарий калтырып, достор менен бөлүшүп. Эң кызыктуу видеолорубуздун бири бул. Чөптүн сезону кандай болуп атат баасы? Кымбат арзандын комментарийге жазыңыздар. Ал эми сиздер жакта баасы канча турат? Ноокатта бизде пресстин бааларын азыр буюрса чогуу көрөбүз. Мына туугандар, чөп өтө көп. Бисмилла деп мына бедеден баштасак. Assalamu alaikum. Şef kança ekan bulu? 300. Kayaktıkı? Karasu. Şef nomer kaldırağız mı? 59 lira. Aha. 30 77 37. 30 77 37 ha? 59 menen. Sodanız versek ha? Bede karasunu eken 300 so'm deydi. Mal çok şey bu lan. Sizden mi şef? Pul kanca ekan? 840. Kayaktıkı bu? Özgön. Pul ba eme şey okşadak ne dep koydular? Kamış şef de koyuyorlar. Ha. Ha, isparsep ekan. Çok çıkmadыңар. Lan 300 so'm deydi. Bu 240 deydi. Yem aytilish bahosiga o'xshaydi. Baykachi degan. Shep qancha ekan bu sizdanmi? Qancha? 250 so'm. Qayertiki bu? Hozirda ha. Nomer qoldirasiz shep? Yo'q, qoldirmayman. Nomer qoldirasizsiz? Ha. 78 lira. 708 menen 96 84 84. 96 84 84. Şef kançadan veriyoruz? 240'dan beri. Bol oturgan bağısı ha? Dedi kançta var hazır? 324. 324 de var. Tuğanlar çalыңыздар kızıkkanlar. Barzıgın bir etken 240 so'm dedi. Bol oturgan da bağısı dedi. Assalamu alaikum. Sizden mi şef? Ha, benim. Kança pulu? 250 kilo. 250 so'm. Qayaktıkı? Karasu. 250 so'm. Bol oturgan bağısı kança mı? Olgar teşi. Olga teşi 40. 240 so'm ha. Nomer kaldırağız mı? 500 milyon. 84 12 05. Odan versin ha. Bana kimden bilmediniz mi? Bilmiyorum. Bu kanday bu? Arpa okşaydı ha? Ba, kamış şarlaş okşaydı deyin de. Kaptaldan çıktı o minber. Baykacı degen. Assalamu alaikum. Aleyküm. Kimden ege ona? Bol. Sizden mi? Beda. Kança pul ege? 280 so'm kam. 280 so'm. Qayaktık pul ege? Karasu. Taz da beda var. Bolga teyiş kança ege? Bol oturgan bağısı. 245'ten sonra da bermeydi. 245'ten beri beyda degen. Başka bir. Nomer kaldırasız mı? Altıras. Aytı verin. 556 milyon 17 12 30. Koldanız versin ege. Muna çöp kimden egen? Bu çöptü 170 so'mdan so'rab atadi. Ha, muna va 170 so'mdan. 170 so'mdan so'rab atadi egen. $250 so'mdan satılıp dur. Bu hozircha o'xshaydi ha? 250 so'mdan. Yaxshi. Уже hozirda ham chiyib qolibdir.
Mынау kimden eкен ha? Егас қачып кетті. Ояқтан шықсам яға қачат қой. Қанша пұл ішіп? Kulama öyle. Gör. Деп мына ауылдағы бет екен, бірақ иесі. Kimden екен, сізден бе? Assalamualaikum. Kimden ekan o? Kaçından gitti? Ne oldu? Bizden. Kaça pulu? 130. 130 so'm. Qayoqdiki bu? Qarasuv. Qarasuv. Işığı var. Qancha ekan bundan qo'lga tiyari? Qo'lga tiyer o'shol. Qo'lga tiyish, ha? O. Nomer qoldirasizmi? Yo'q. Ben jo'namla tanış. Sodangizlarni bersandak, ha? Buni olchi gigantdaga. Onu bilmedim bana. Gigantda bilmadingiz. Assalomu. Sizlardan do'stmi? Qancha ekan bu? 220 da o'tadi. 220 so'm. Qayoqdiki ekan bu? O'zgun. Qancha qo'lga tiya turgani? Aha, vallahi. Bizden berip koyunca. Olmasan. Çöptür, saman жоқ екен, бірақ saman жаңы самандар шыға элек. Eski saman деле пресс көрінбейді ғой негедір. Bunlar bede kimden biliyordunuz bak ha? Nanu 260 so'm deydi. Biroq таза bed ekan-da bu. Qancha dona qo'ygan? 260 deb qo'ydi ona. Jazlashib qo'ydi u. Таза bed ekan-da. Qanchadan ketdi? Qanchadan ketdi? Bizden mal 250'den gitti. Lan qanchalik? 250. 250 so'm. 250 so'm bu. Çöp bede aralashgan ha. Qanchadan ketdi? Ha. Kaçta? Qanchadan ketdi o? 65'ten. 265. Espresso. Espresso bultirqu. Ne gördünüz de karı. Bu Bıyılgıday o. Ya aralarında çarşı başında bunda. Yok hadi içi getir o mahalle. Mao saman press kelib qolib turgo. Assalomu alaykum. Saman press kimdan ekan bilmadingizlarmi? Arkada. Orqada ekan. Жоққа бұл жақта дағы. Мынау. Assalomu alaykum. Saman kimdan ekan? Qanchadan ketdi ekan? 180. Бұл былтырғы? Buyurqu. Жаңа чейіп қалды уже. Бұл арпа алғанша будай екен? Арпа. Жақсы. $180'den deydi bu yılғы. Туғандарына ушинтип буйруса видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайктардан басып коңуздар. Чөп бирок өтө көп негизи. Баасын билдиңиздер. Беделер 3 сомго чейин экен.